Tani nukomu minangu ya lelo. Twenda matekani novo jornal yanondekesa kwela wakisangela kia kionge kia dikota kishikino mikanda fala yo anda kukala sova ya kisangela kia empela adi tuno mikanda ya Higino Carneiro. Sepata iyo njimbu ya beta kota ya lelo washiangola gwenda yaeza weni njibu iyi londekesa okudituno mikanda ya Higino Carneiro. Kienengo o platina line yalondekesa we onjimbu iyi kwila we wakisangela kia kionge kia dikota kia dituno mikanda ya Higino Carneiro. Platina line yalondekesa dengi ya mukwao ilondekesa kwela ene kanda lao. O revista de imprensa ya zoela we yalunguni makenya yalondekesa kwela ene kibu kisangela kia kionge kia dikota kia dituno mikanda ya Higino Carneiro. Hii yatokalo kuvanga pala kuishikina na kupodia kwenda imona. Yalunguni makenya akamunda Express News yambi kwela empela ituno mikanda ya makutu ya Higino Carneiro. Apaina hii ilondekesa simu konde dia hiyo kisangela kishikina mikanda kia dituno mikanda ya Higino Carneiro. Na pagina hii yambi kwela Higino Carneiro walondekesa mikanda ya makutu kwa ene hiki kene kambangesa kudituna. Ate baba tasuku tudimona mujingolo kala chake zamu.